Salm numru 12 kontra l-ilsna ħżina. Għajnuna mulej, għax m'hawnx aktar twajbin. Qabu s-sinċira minn fost il-bnedmin. Wieħed lill-ieħor bil-gideb ikellem. Xuftejn qarrieqa, żewġ tiqlub jitkellmu. Jaqta l-mulej ix-xuftejn qarrieqa, kull il-sin li jitkellem bil-gburija. Dawk li jgħidu saħħitna fil-sienna, kliem xuftejna magħna, minu sidna. Minħabba t-takkis tal-fqajrin u l-krib tal-imsejknin, jien issa se nqum, jgħid il-mulej, inqum biex neħilsu kif hu jixtieq. Kliem il-mulej kliem safi, fidda moddija min-nar, 7 darbiet imsoffija mit-trapp. Int, mulej, tieħu ħsiebna, tħarisna minn dan in-nisel għal dejjem. Għax il-ħżiena ma' kullimkien juru ruhom, aktar ma titolla d-dnewwa fost il-bnedmin.